pangkaraniwan, simboliko at mga malayasan. Detireng binida king milabas sa 2014 Philippine Koi Show ang meganap king Quezon City. Nung ka rin, 60 batch da ring koi o kilala mo naman kingaw sa Nishikigoy reng milaban-laban. Iti na yung kadwang dekada ning Philippine Koi Show at kapitong banwa ning Kois and Ponds Cup, abanwa-banwang tatatag ning metong kareng peka maragula koi dealers king bansa. Banwa-banwaya namang makyabe at manimuna king may sabing ligligan ing kapampangan ko'y hobbyist ay Nelson Castro. Katunayan ngening banwa, karenggang ko'y fisya milaban-laban, denga sanang Castro reng menikwang peka marakalagalan, amiras 13 tropeyo. 4 kareti reng major awards kabilang ing Reserve Grand Champion, Shimigay Award, Jumbo Award, ampong Mitsunori Isa Choice Award. Kabang 9 pang minor awards ring inuli ning kabalen ko'y keeper. Agpangkang Castro, makarelax at makayamala kanong lalawending koi fish at buri na kanong kalupa na. Dakala pa rin maengganyong kapampangan na manyese ampong mangolektang koi. At bang ipakilala yung koi keeping industry keti king lalawigan, babalaka ng mitatag koi exhibition keti king south ning Kois and Ponds at king suporta na muri ning lokal na gobyerno. Munang-muna, therapeutic ra. Ang po itang mag-enjoy kayo. Lalo na po natin competition, miyabi-yabi ko rin hobbies. Masaya. Actually, few months ako, sabihin kay Mayor, nung nadala nung may kay exhibition tamo by July, sana akid na nung makanano yung competition kengkoy, maengganyo ra makanyan. Nung malikwa kong to support kay local government, sana malaos siya. Makasuporta naman kanu kaniting plano ng Castro, ing mikibandiking Kois and Ponds ay Michael Hernandez. Lakwas na't burirang lalo pang palaganapan ng industriya ng pamanyese ko'y ketiking Pilipinas. Oh yeah, in fact si Nelson Castro, isang lehitimong taga Pampanga, ngayon nagpaplano na gumawa. I think pero ng may mangyayari na para sa Pampanga. Intayin po ninyo yon sa, if I'm not mistaken, sa July. Meron pong mangyayaring koi event at mga kaibigan natin sa Pampanga. Dagdag na pang Hernandez, lakano ordinaryong asanreti, uling apagkabalwana na magkaulagay ang 10 milyong pesos ing pekamal at matas sa kalidad na koi fish king Japan. This is the cheapest fish in the world and this is also the most expensive one. Depende sa kalidad o quality ng koi na inaalagaan ng isang collector. Ing bansang Hapon ing manimuna king koi breeding nung karin may gumpisa ang industriyang iti niya pang 1820s. Bisaman bingot ya pamo kanong aturing ing Pilipinas karas king industriyang ini. Manwala lareng megsilbing urado king 2014 Philippine Koi Show na king paintungol lumawak pa ing koi industry keti. When I was visited Philippines first time, it was maybe 8 years ago. Compared to 8 years ago, the level of fish is improving. So I think the koi industry in Philippines will improve a lot in future. Kapansin-pansin mo naman kanu, naditak-ditak na lang makikilala retingasan at darakala ring miyayagyag manyese koi. You know, this is now the 3rd year that I've judged this koi show. And every year, I mean, we're in a completely new venue this year, and that's awesome. It's great to see the show grow, and the fish quality is absolutely improving. So the hobby is definitely alive and very well. It's thriving out here. Samantala, king kultura daring Chino, simbolo na kanuning kanawan ang pong kaligayan ng koi fish, kabang para karing Hapon, simbolo ya kanung katatagan iti. Aw sandala naman dating asan bilang the living jewels. Ako po'y Fatima Kawala para king News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyi.